movie be a kwaba edeba Kuma TV so. And that was so nyamre now she Kuma TV. Baby be a wo. Kuma TV de tenase say na se brother I kwa ha. Na ne wa nim say Kuma Training Institute. Nkomo ana ebedi. Che say ensanu dwuma a ye bo amanfo emo munya. Nkomo ana ebedi. Brother I mo akwaba. Yeah, Eja. All right. Now, last December, I checked out the charge phone. Omoni asopa. Bibri na frame. That was it. Yeah. Ese men that was a mom. Sir. Me kura mpo no frame sa. Okay. So omoni asopa yi. Eye a check sonko a ye dey do ombronya Kuma TV, ye dey do ombronya no. Eye gas. Why ye chere say dey wa be your gas e wo fie. I fa cylinder to kon say me kwa to gas e wa bonten so no ana brother Ike e dey chair ahefo nyina say amafo bebre ato mo cylinder to atwene because on kwasan lie enko to gas na afide na de beba yen so. Oh, okay. One say last year me can say a chede bonus a de ma one aba ye train ahodo ni nyina na say the koye no dodo na anya kwanya ntimi amabi. Okay. Nta why say me san timu biem. Okay. Na we dem dey na bia san kan san say first one a medical ye no. Ebi me say o mo nim say the bio digester no eye. Okay. Nti no say ebe ya mo etimi a convert the biogas no na eyo modern. Nti o mo frame company na phone so dey ntimi enchire wo phone so ma na nye yi. Nti dey mine say a freeway January we are 30th to 31st 31st okay January but the 2 days is one yeah na ya say the same training beam now we there ye chere biofuel digester no okay na fe ya san chere biogas na nkasa okay say the because also no asua digester no wasua no wasua so o the gas ne ka ho okay into the enemy no biofuel digester no obi won ma say the first one on gas ne ye okay na say be ya obey bio digester na no so onum ye into no with these two things no and two ni nyina bom a kire so into me kire biogas digester no okay so na fe ya san kire biofuel digester into ni two ni nyina no per say we biogas differently obetima biogas no and after so we biofuel digester now onsa eno anu onsa nyu so mfanye biogas no so a obetimi aye okay and make a see pa and so makambo ma mede eden ema we dey ahefo mwasumu a yesi mo anya kwan amesua biogas no nenu den biogas anete wa anya kwan amesua no they say dey kwan abi yesan dey biofuel digester ka ho so what I say it's for number na egu screen no so no fa me frɛ na yem throw din number na 0244 294066 0244294066 and I say 0243 174870 0243 174870 and 0543 596070 numbers na egu screen as we betimi afrɛ mu bia ofra ye befa na ya register na eno nko na abekire da bi enye no nko a o se mbika ka se ye de na mmie no si ho no mo okay ayama wona enim sa adwuma di e fe no ona ko sua biodigester ni nyina so do na no problem na ma wo sha ase no o ka kasa be se ye chese ne ye be gas ama onfa cylinder to ko fele enkosan la enkofele we dey ya de na Manchester wo fie eye 30th January and 31st January 2021 afiye mu ewo Atinga Junction eye ahonjo baby bia obi bia ewo bia no ye tonsa afram se omra djuma de sunkoyi so na enema ye ba kire no ye beye biogas okay biogas kwa e fa so a ye gas o ye fie fa ho se bia wo single room ana wo chamber home ana wo two bed ana bia wo self contained ana empo kura empo no or run restaurant and choba na say restaurant yeah choba for
one enua na ahodo fast food joint na ahodo nyina no omo chi me da ba besua bi because ye chere se ne obeye gas so e wo fie na ba bia kwese wo yusu ne bia no obetimi aye na wo hwe na so a eye modern toilet aba so a ye bi eye biofuel digester so dodo na no ade ene mani me da be regular mama ama ebimpo nya interest e wo mu na so ade no nanka ye wo na modernized way wo no ma ye ya ho ya nika na eye e chance so because answer na betima ka say o be digester so no e betima say be 30 years so na so le bimu kokoya afimpo enya no o masate enya problem entin ye to sa fa bibia say bia owo ofasi bia obabi ona mfie basa anampe empo no say bia wo abrochire anase wo mo bia pesa wo de bua abusua no akola be kura mpo na so masene 2.5 million enye sika bia so yesika bia faso na sene na wo ma no masua say di masonkoi na emwa no da emwa ne daachi obi bia betimi aye wo fie na wo yusu wo gas no ensa no ga say bia wo tam cylinder to ko ho akochi akopɛ gas bia gas ni ho no mu na sada no wontimi no odu ani ndi nti chobafo ene wona ye restaurant ahodo nyina no training say choba ni bi ba from jusu yeah so obaye o sin na na je play na ni so aso isan say sade obesuan ebe boa na madwuma why oye etumpon because sika da o de kwafele gas no e say the no be people from na why say gas obesuan na o de akana adwuma ho so ade a eso ni pai enti na nya no nko na ye yenye biogas no nko na yenye biofuel digester no yenye no nko ani momo no ye toilet wash okay. So no see ade so nko eno so no ye de paper ye dry ye no mo ne toilet no mo no so ye de afa say so from cramp na bi ho no mo ebia popo ne bi na say dem ache form to bibri so and say bi cramp na ebia ye double simu na brown be cool do bi sibim na e ho atwa circle brown sane ma nyina so mo ntia ya da yeto enti ne mani bi hon madame ka se wusua ne ye na wankasa na ofie no wo ye na e ho bebre a e boa ma osika sam so edan e so eti so akọ the money I spend na so osika no so tia na eti ne mo se wunim ne ma bi ne so na se wo ye de boa ho a ana se wo ye de boa wankasa obusua ho ban ya e boa ma sika da so tie no anka so ebedo so mum ama so na ma won sika bebre enti no ye shoe polish yeah shoe polish say brown color bia brown say neutral say black we den bra enti ha say so no yeah the shoe ka for so ya den asa adiaba was one na dan nyina a top polish so e de omo so de aba enti enye shoe ka for nko an cause enye shoe ka for bia nipa bia you polish so company me man no bia yesu me dey shame am dey bai polish answer na me dey ba so that say enti say won so shoe ka na say won so tie na wo hwe me a but what dey say bia o bia no bedru mas 30 no so na aba register na won so be ka duma die no na wo sua bi because shoe polish we say that bia we use and as what shoe polish no bo so be kwampo na wan kasa do be sua adeki tuya bi o sika kitu bi na o be shoe polish no e be so na ma fe bo no wo use anya mfa so be mri so and na ko na nimu no nim dia so ko na nim te bo mo dia say nim dia be bia no wo so betima ye den esua bi ne nyina so ye ne ma ye na oje man so ye to nti aduro mre aye se ankrankra bia so tim ye bi e won ne fie se wo ye yusu ana se wo ya ton so na aya na bi adwen se ne man aye kire no e bi wo ho no mu a ase enye de oje man so na omoto no ene bi na ye kire the same thing. Yeah. The same thing actually. I said liquid soap we need shower dem yama ye change the same thing the same thing. So na e bi kwampo be ko kwampo na bia de we sua ye kwampo o de to de obonte so we say na different room because wo de no una wo ye nti una onim power this year so that etino ye to sa frɛ obi bia o hwe ya na say o tie nti si ye say ba bia o bia no pamra e 2 days e na ye de ye no ba bia obada e free. Okay. So na dwuma de na kwa we ye kura mpo no ye mo bibia certificate na ne handout na afa so no ye the videos ahodo a no o pese ho se de ye parazo omo
parazone anaasɛ pɛ sɛ woyɛ omo anaa pɛ sɛ woyɛ bar soap anaa pɛ sɛ woyɛ pizza anaa pɛ sɛ woyɛ sɛdeɛ wɔde soya beans ɛyɛ nam soya beans ɛyɛ drink sɛdeɛ wopɛ sɛ woyɛ pan no ne nyinaa ɛnam ahodoɔ bebree ɛne deɛ yɛkyɛ ne sada ne nyinaa egu pen drive so ɛno wode bɛkye free ana ɛne deɛ free ɛyɛ free wow sikatua bi anim we deɛ mesrɛ wa ɔpane ntwama no meba yɛwie a baabi a ɔbɛdanso no nso yɛ free ansa na yɛma lunch wow yɛma lunch we deɛ wonya bi da mahyɛda pa abɔ me ho paa na meyɛ so yɛma lunch free because ana bimu ba de no ho mbedina na ho de akra enti we deɛ me ankasa ana me no obi akaka sɛ ɔma obi aduane ɛne sɛ bia wo yɛbɛte chance ba plate ba kwa ma kwankwa ba kwa ma abɛbɔ yɛm da udidi amen sɛ da wo fie na wo didie no yɛ ma wo lunch ama wo die ma ho atɔ kama so ho aha enti obi ankala koma nto ne yam na ba bia wo bia no bɔ mmɔden sɛ 30th no die 30th January on 30th na wa ha because na mienu na ɛyɛ so ho ha na ba bia wo bia no da so oba Kumasi udru Kumasi a wo so oba ahojo ɛyɛ Atenga Junction wonya do Atenga Junction pɛ numbers na go screen ase no wo de fa so wo de fa na frɛ so na obi ewusa sɛ na 30th no and 31st no no days bɛn Saturday and Sunday so enti ɛnfa ho sɛ bia wo yɛ meme dani so obetimi ababi no wa be sia wo be ba Saturday no wa be da Sunday no wa sia yeah so that's here e be ka say na say Saturday no mo be ye na Sunday so mo be ye say wo ba mo a ma Saturday na mesua no Sunday na be kire mo ene wo mo so Saturday na esua ye no Sunday no so me da mo be to aso ti no mo nyina na obi ene ho no mo a obesi no nyonko ana mo say kan ho say ye de na ma hodo bebre na go pen drive so e de che won free so that's here aha enti ade a eso ani paayi what me nwanwa se ase achede we kra eso sen bronya de no because we pen drive free ni awon bebre liquid soap ni wan mu nyina guso wo de che free na mi pa na hwe akosu akoye wo fie ana wo se ma lunch free bronya no amomo de yepese we afefo do ye wura mu okay so nti we na e de sha ase ma obi bia so ama ne ho atono so that's it na say ebo no yes say okay ebo 250 Ghana cedis 2.5 million titika no 2.5 million okay 2.5 okay all right we there wasumu number no ne go screen ase no free sisi a na register fa number ne mu bia ne me ese mu bia obe free bia mpanifo ne obe twetwe nkomo number ne 0244 294066 0244 294066 and I say 0243 174870 0243 174870 and I say 0543 596070 for number no bia ne phrase here near register ofra obetimi asend usika no near dia register and I say da wo ba no na usika ni crown na baba bitia number no na go screen na say 0244 294066 0244 294066 and I say 0243 174870 0243 174870 and I say 0543 596070 numbers ne gusu no first see mu bia we are busy freeway na yen register sit na nyama for you nko na o kire Debbie say 3D trip okay yeah dodo na da me ka say dodo na ne ko trainers ahodo wo so mo kwa na ye de screen asi ho no mo na ye kire mo we screen so eno no wontimi enye ye say de wa wo gina ho ye 3D no so no enye dwuma bi a simple sa so na se wanya teacher papa man training ama de no wan kasa wan fail ade no practically a okwa wontimi nya adwuma no so okwa akọji obi contract no akọgu animu ase so na the thing say ye wo kwa e fa so e estimate nyina because say okọji obi self contained na kwa 3D amana so timi ho say meto enro dodo say ya ebeso
because the finance na betima charge no say wo di kan estimate yeah na ho sika do betima kom mutimi fa wa no nkwa say o ma me 100 million na be so na waji sika na wie na wakoto ne ma na abai hanso no na fa sa kwere pa no say o sika ni ma na hanso obaka se dman ko boy den unim ye so that say aha entire no ye try kwa fa so be calculate niema ede measure say den atu bibia ho amotima adwuma no say the fata na ma ho nkonko kire o 3D person na nya wo nko ho ne ye no ene nya floor nko ho so ne ye no baby a pasa we 3D person bia obetima ya mana ye ne mo se wonya ho nim dia so wonya ho nim dia ubehu so no hu se hampo no betima ya 3D person wa ha so ye won krofo a obi wu a omo na so no so omo ya more designs ho no na so e mo adwuma se ho no betima ya 3D person wo ho na empo sa mo adwuma se betima ya 3D person ho no kwampo na wonim die etubesi de na waye alright so enu ti na ye to safa we biara se bo mo dia se ba ye bia owo biara na wo hwe ba akunya na se me December ya hwe nipa e ba ye so ebi fi Côte d'Ivoire ebi fi Benin ebi fi Togo so enti se ko fokwa ti ma try ye countries na so mo e ba dia how much more ya ye ti mamufuo no e na mu hian enti se wo ye plumber ana wo ye mason ana wo ye carpenter na obi biara a wo ye dan wo dwuma die bo mo just sa dwuma die onye ohun fire mu esa se eye fie de yo ana se efie ne mu a ye yusu da bia no e no na e ba be kire e kwa fa so den ye no aha enti man tra fie e fa won san show dem fam bo mo dia for number na go screen asom na wo de efre enchemu bia wo pe bia na pelifo on benya ho botire a kire kire mu so na wo de register na mensuro de nka de ba ko se na obi se on se no 1 million on se no 2 million no mesiraw fa besua sa no dwuma na mienu pe ne woda ba bia woda e free ne wudie e free saron so na ye ma pen drive eno so e free ye nton ma e free pen drive no enema ho do bebre wo so be se du enka de ye be che no eno so ho enema ho do bebre e wo so eno de ye de che free okay so enti wo hwe asika kopa ese ba be chia no e kakra bi na sedan koma wo TV se owankasa na dan afa dwumadi na bombo ana ma so asene se yen fa enti so kakra e ma ankra bia so because wo hwe a afi ko ni mu nyina no dodo na wie school o muti fie dwuma ho ye de mom enti we teacher ni a bomodi aso betina ba na bo so dwumadi yi bi wo so ko pension na ti fie a wo pension sika ba nyina kopa na den esua adwuma ye adwuma betu do ho ahyem na so ti fie no betima ya den aye e de aboa wo na obusua so because dodo na famia aye mo problem e wo ho pa eno ti masande 3D person e den asan ahye and na biom 3D na nya afom nko a na se bia e dan ho nko a na e den ye no ye wo more places a betima ya 3D no so but e bia na de o hwe me na de o tie mi no na onim yeah so edni nyina den abehye na menka okasafidie yeso so ne momo no me de no te pese ohun a so pese ohun a yeah obetima ye ewo mia bebre anya sika wo ase wanya obi dama na se obi fi ya mpankọ ya woti fie de krampo no na man ketikiti bi obetima ayesa 3D no wo so a eno so betima aboa ma odin akọ chire pa yi all right enti number nana we can say 250 Ghana cedi per titisika no 2.5 ye be no 30th 31st a Saturday and a Sunday enti no baby bia wo se wo he wo kwan wa se den faka bra wo ba baby abeda ye free e be ma baby papa da ama ho ato ade eche a obetimi aba Friday no abeda wo kwan wa no abeda Saturday no wa sua Sunday no wa sen sua ti baby bia wo bia tutumrika na friend numbers na go screen as no near register me can say wo can say obeye eyi tick bleach tick bleach ni say no me cry eno eden ya tick bleach on say ma me chegba kra wa say e ka say tick bleach akwa say power zone okay so yeah akwa say power zone but we dey a form of soap so power zone one can ye die ni bia no bi ntia as palazon they can palazon power zone by power zone bibiri ntia palazon no correct it hasen there come man ka sie pa yi ma min chari kekere mu ha sei
adwuma ya chire e man dodo na no ma se bia we de e mema adwuma so sa wuti fi a obehunu se e mema adwuma but sa wo ba uboso oh sa ya ma kra den etimi ye ma ne yeye baby ma bibiri say training the ma bibiri because ade no enya den wona aba me training na no am ka testifies oh ya ko training sa hodo but ye kwa ya hu so but udie yi de ye ba ye hu pa yi so enti na ema enyina den etimi edi akotene den ewo mu sa biogas ne biofuel ye be chere 30 fi so ema betimi aye sa wo yo ba obetimi ade contract no wo woni na ne so enti obetimi aka chere Messi ni ana se nipa na obetu amama wo ne se ye say so owie na okwa na de se wo ye no na waye owie a no o mara abedan abekata so ama so that say adan dey no ha na ye adwuma no e wa na wo ye sika no ba wo ho no mo etement na fi enka se wo twen se aban fo adwuma ansa na waye den wakasa wo adwuma ye so that say enti wona awie secondary school so na omotifie no youth no ye to nsa fo bibia se bra na be sua santete we so ho en fa ho se wo ye Messi na se wo ye Messi ni ana se wo ye da ho adwuma na se wo ye da ana se wo ye da ho adwuma ye be cho kwan alfa so e se wakasa no o makate ho because ade no ubesua wie na kwotena fie a na sa do sa show dem famu a enya dia obenya fa so je wo so enti na se wo ba na obesua na wo sua wie a ye san che kwan alfa so obetima den amakete ho because e true marketing no e na mankofo ahu all right enti we dem mesewa fa number no e wo screen no so ne free ni register o sisia ufra wabodin baby awo na ye dia register number ne 0243 174870 0243 174870 na 0244 294066 0543 596070 onua obira otifie onya adwuma anye obitimi kotua be 5 million 6 million eko ye de ne ko to adwuma for 3 years for 250 per bra ne enkyere na ko a wakoye na so de abo bra the January ya 2021 ya 30th 31st Saturday and a Sunday and ye dey see was ye dey sua say ebia o ye Saturday ni o ye minima sorry ebia Saturday munya adwuma Sunday no betimi aba Saturday no abeda Sunday anopa na waye bi nti mesrewa fa number no ne frɛ ne en register either say obe send this card ana say o ba na kuta na o de aba bodai yeko yo krakra eti no de meka na say adwuma di a ɛsɔ ani na ɛde mpuntuo ɛba nipa dada asetena mu so se de wiase ɛkɔ nanim de wiase kɔ nanim de anim de nso yɛ den dɔɔso na ɛsɛ nso bɛpɛ nim de ne bi so men time think so ade we de aba na kompa ho hwe e bia ko obi de o ko e wa ho hwe ne mo mbra icon de because icon de inter da maka say icon da me so nya me na me de ma me ho me student na on be sua ne ma no mo say ampa wo ike de o da mo strong because o train ahodo awe ni nyina de strong so can you imagine say ye choose say ye gas so gas nke be dey pass in the public waiting my gas dey ye nyu kwa faso ayenya gas but ye che kwa faso awo benya wo cylinder si fie so wo ye gas ama ye jaba na wo use ma wo cylinder tem bia o pe bia enko fa ja se bia ma na ko nya hawo ne idadwe ne ba ne bia so ye che wo say that waiting my biofuel digester so ye wi ani ye ye che say that bleach thick bleach so na fe wire shoe polish so ni nyina so 30th January 2021 year so na me no timeka say the way kwanhwani betima de ababi kwanhwani no bia wo ba bonda so ba Saturday na nyumre because me Saturday me de wapon asori timeti bia wo bia betima ba nyumre no so wo ba no abeda adachim Sunday na waye bi bibia no hono mu a Saturday for no suan ya wo hu so ye be chem ni nyina ama obi akoma den ato ne yam ya ase entinu because say 3 year process so no say den eka ho so that say entinu nyina cost 2 days baby abada free so je obedie free e ma lunch so e modern ne dia ma ho den ato so and na fence no pen drive no be say the to pan no
Person ye pan no a. We say ka me kwa person check kwa agis ka kwa mpo. So ba wo de chip free. Okay. So the pan no was so. O person we soya drink e was so. O person we soya kebab e was so. O person we pizza. Pizza en ko 40 mil ko so so agye wo sika yi. Ni nyina den e was so. Enema ho do bebre. Say the drinks, natural drinks are would drop. Nina I was so. Enti we and the air pass so 30th to 31st January 2021. I will Kumasi a year Amojo Atinga Junction. Baby I will be no when if I can do Kumasi. Udu Kumasi also call Amojo. So when I found Amojo car pe also be so Atinga Junction. Who see Atinga Junction pe or the number na wa screen as no. Fa na free. Baby I will be no. Oba oda so ko Kuma TV kwampa obi enu Kuma TV oba honma wo so o to djuma je no so ye to nsa fra ahwefo na adofo wona akoto ni sa hodo mo hu so omo nyina emra so omo nyina emra 250 Ghana cedis pe 250 Ghana cedis pe it is kind of 2.5 million and pe utua no a untua sika bia biem ye ma o set ama o hanaut ne enema bia wo ho ese mo saka bia no won sai beka entini mo obi bia entra fie enka se enema yi abaso dodo ne nyina eya wo yie yomwa so that's here na wiase no ade bia ba so so den wotimi sua bi esan se wonni me bia ba ko pie daache so enti ade bia ba so bia na so timi den ebe sua bi na wo sua no ahwa anye ko no one day den obi aso fa so de wo so enti ni youth na wie school fie no mr busua se omo so amasene na mo na sa djuma die bi na betima boa anye ko ampo betima boa busua ba ko bi ama wotimi de adu achidi. All right. Ya da obi bia se utie Ike 1 ene Eugene Moses Akwa ochiro zo 1 Mr. Oment na fie nan kase menni adwuma anye ana menni sika wo me ho bra ne besua adwuma ni bi na so fa ko bo bra fa ko bo a oyire o ma ene o papa o nua bi che fa ko bo bra number no ne good screen as no friend emu bia a obe free bia we bizarre free emu bia obe free bia e be fa ne ene wakasa ni a register now so what me aba besua bi fa number ne mu bia ne me ense mu bia obe free bia mpanifo ne obe twetwe nkomo number ne 0244 294066 0244 294066 and I say 0243 174870 0243 174870 and I say 0543 596070 fa number no bia ne phrase here near register ofra obetimi asend usika no near dia register and I say da wo ba no na usika ni crown na baba biche ya damase se mo jebre na mo hwe yen me am di dwuma de ebro ye frame Eugene Moses Akwa dodo na frame ochrozo 1 the only one in Ghana ya damase se mo hwe yen